Bidahan. Hei, ke orang malam nyambut ni luar. Mihan tu bebas nang kubiak tu. Nyo so ba? Pat ko so long, so le kadang ba HP nan. Okey, masih lebih lagi nya. Man, dia bukti video call dah jiro nang ngaten nyan kau. Pat kacok lai. Abang jebak yang dek hai. Pak inang zaman je ni pegah. Jelas-jelas lagi nyo. Manteng nam ngelak. Mungkin ijibak luar tutup laju. Tapi yang cuma apa tak guys? Kenal tu. Yang kena mengaku. Alah G.O. hai. Amak kaji ni berapa apa? Mia tahu akibat leh. Hana mau tahu lo. Pokok G dona kan selingkuh. Walaupun cuma selingkuh online. Takkan mak? Ya aku. Kagam en gila ikut mak. Mak kaji nah long kalen. Wate malam dona jak bak udah meninggal. Ayah ge kem ge kalian video call alahnya mak kan nasu jeritan manja nyane nama lengane ana bit ke hai anjan mau kerja hana mahopeng lupa ji aduh hendak betul selingkuh online nya tapi yang cuma ba HP tak gaya ide hai cuma ba HP ni gaya tapi peng betul-betul ya be kan hai sama si coba pengen kan berarti drone haya aduh nebuto akak-akak online mana kek kerja orang malam po 2 malam hai ku budak demi anak peng demi anak kenapa ju medro ku ham tu meh hirale nekalan ino iban ka jino haba be ele tutu be panjang tu jet be menang hai mai tu bidahan. Hei, ke orang malam nyambut ni luar. Mihan tu bebas nang kubiak tu. Ayah menghan nak jalan pagi ke dia. Tengah wate mak hana bengeh gele lonpe. Nak nak iban he mak orang malam. Urok pergi mangka. Malam ku pergi mangayah. Yes. Nyo balasan. Bahkan malam nak pergi mangayah mak. Hush. Rahasia orang dewasa. Kan mak ayah lewat ke. Karena mak kan tip ayah bawa rumah. Habis drone sama kelutung. Kan yang nampak boleh drone anak mak kiban he. Dia pegah dompo aja di mak. Sang ayah lagi nyan salah drone kiban mak pegat mahana. Supaya ayah kamu bah. Mu bozo kini ke mahan mak je. Watranya nah lagu mak menyata bunyan mak kan muka tengle putih gadah jerawat ibu galau makan gadah flek menseberat lagak makan roro digada tapi dia pula iya kegalak amak natural menyayah galak ke natural bahkan ayah gemita akak yang keluar wajah haji lagi bak HP-nya nyo sang rupa haji senamanya mak kena supaya pengnya ke ayu nyan cara ngelago mak pacar teman raja upas saya cara raja abdul sakin kerian ne bet raja le pasaya ceh mah jamun ni mentang nya pasai kau yang diro mai ja motor mo entan lewat kurier long makan na long kalan buat TikTok kan buat video bang tuan lon kan na sakin ker goyan tapi nyan ke pakai pai tat je ni ayu ba bisa bawa lo long pesan ni le mak ba nyok karela aku bicapeng demi lah kau aku becok ligo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome back to my house ayah. Đừng kangen deh kakak ya. Ayah sama thầy ni ma ke ho. Thôi nhắn mak nyan hai ayah. Coba are yang tu relay ma. Ayah bawa mak sau dalam ah.